Benepaku nono bago bololo hewanua oyasino valuasi baga wangi hau gebat wadah oi patutu oi padosi laras soisino valua no banua no hugewa malua so sawe mencalonkan no balik kepala desa Masoharaja kisah tania sino itaku gei ama bersaudara wapatiku valua manesi baka di dena-dena dapo banasa ya si segi evalua irudi ide bisa lawa oi Tuhane luka upaunda meibana ya mamili wanuka kabara sinola ira setemasana ohi tetedera edan segi mobanuasa era beretai ke wangere suara mola masih kalah baga pura dalam ikan umbak kata rotan tusi mengasah lawan berdua mereka ada seluruh hebat ada Benepaku nono malu bololo hewan ada oyasino valuasi baga wangi hau gebat wadah oi patutu oi padosi laras soisino valua di ande no banua no hugewa malua so sawena mencalonkan no balik kepala desa Masoharaja kisah tania sino itaku gei ama bersaudara wapatiku valua manesi baka di dena-dena